Opelenga kita ngorati kata di bata, mari sindesken dirinta ras kitar toto ku di bata, toto kita. O di bata Bapa kami siringan ibas kini kerajaan surga, ibas pak saenda Tuhan, hati kami ngorati karena katandu, mari Tuhan kam sinerangi ukur kami, telah tangkas katandu ia loken kami. Bas Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Kekelangan ni Tuhan, kata di bata, ibas pak saenda, ibuat ibas Roma Sada ayat 8:10-12. Roma Sada ayat 8:10-12 kata naman banta bagenda. Perlebe ku katakan bujur mandi batangku arah Yesus Kristus, arkiteken kam krina, sabab nggombar beritana ibelang-belang doni enda karena kini tekendu. Rusur kal kam ku ingat ibas pertotonku, di bata saksina, maka kai si ku katakan enda tuhu. Ia me di bata si ku sembah, alu bulat ukur, ibas meritakan berita si meriah, karena anakna. Ku pindoken man di bata, gelah adi sentudu ras pratenna, ibreken namin kesempatan man bangku gunanda hikam. Sabab merincuh kal aku jumpa raskam, gelah ku bagi-bagikan man bandu, pemere, pertendin, gunam pegegehi kini tekendu. Maksudku, gelah ipegegehi kita pekepar. Kam, ku pegegehi alu kini tekenku, janah aku ipegegehindu alu kini tekendu. Sibar barem. Kekelangan di Tuhan kata di bata si jadi ora tenta ibas minggu enda. Ikutkan tema singgo yaturkan gereja anta emekap. Mesikel aku jumpa raskam. Hubungan enda ras hubungan situasi ta genduari emekap hubungan sosial. Ikutkan situasi COVID-19 sir bahansa kita menjaga jarak. Tentuna salah sada media si banci si pakaikan kita guna nambari keni terehen ateta, jumpa ras teman-teman, jumpa ras keluarga, sindauh sindeher, tentuna arah media teknologi informasi, subuk karena handphone ras internet. Kekelangan di Tuhan arah kata di bata Roma Sada ayat 8:10-12, hubungan ras temanta mesikel jumpa ras teman-teman, tentuna kita ibabai lebih piga-piga hal. Emekap ija ayat enda, emekap hubungan perjumpaan antara Paulus ras perpulungan i Roma. Sisi tuhuna, Paulus sendiri lah nggak bau pernah jumpa ras perpulungan Roma enda. Tapi begina berita, maka metedah ate perpulungan Roma nang dangi ia, jumpa ras ia. Maka ibahan Paulus suratna man perpulungan enda. Janah perkenalan enda mencidahkan Paulus pesituhuna ertedah ate nang dangi perpulungan i Roma. Maka salam pembuka ibas kitab enda nggambarkan man banta, maka amin pe kita kidauh, amin pe situhuna kita labanci berdekatan ibas paksa enda. Arah kita tetap ngatakan bujur man di bata bagi si ikatakan Paulus nai ibas ayat si pemena, ibas ayat 8, ku katakan bujur man di banta. Arah ia ngatakan bujur man di bata, embabai hubungan antara Paulus ras perpulungan i Roma menjadi satu kesatuan. Hubungan simbabai, maka ia lid hubungan na arah erkelang-kelangken, kini teken erdibata kudibatanta. Enda pe jadi sada penjemba man banta, amin pe kita kidauh ibas paksa enda kerinana,
Tapi kita ijemba guna tetap ngatakan bujur man Tuhan. Janah ibas kita nahkan ngatakan bujur man Tuhan ras nahkan pertotonta la kita lupa artoto nang dangi keluarga ras temanta sindaw ibas kita Pak Saenda. La kita lupa ngatakan bujur man Tuhan arkite-kitekan amin kidau kita kerina tetap menjuah-juah dengang ia turkan di bata kegeluhenta. Kata ku katakan bujur man Tuhan enda gambaran man banta maka Paulus nggoncidahkan maka ia situhunan deher ras perpulungan i Roma. Janah ibas pertoton Paulus be isingat kena maka ia mindo mandi bata lit sada kesempatan guna banci kari jumpa ras perpulungan bas ibas Pak Saenda pe kuakap kita kerina artotongi kita kerina guna ngatakan ca seh kari paksana seh kari waktuna ngudung masa-masa COVID-19 enda banci kita jumpa ras kerina teman bagi pi keluarga anta banci jumpa ras sekeleweta metedah ateta mesikal ateta jumpa ras kerina na teman-teman mesikal ateta resada ibas kita erkebaktin rasi debanna. Tapi ibas Pak Senda kita ijemba cukup alu ertoto tetap ngatakan bujur man Tuhan. Janah mindo man di mata guna banci nahken si payona waktu si tepat guna banci kita kari jumpa kerinana. Ketedahan ate Paulus mencidahkan maka ia pe masikal guna jumpa ras perpulungan i Roma ketedahan ate nae emakap ketedahan erpalaskan kini teken sebab baci jadi kita pe kerina ertedah ate nang dangi kalak si deban tapi ketedahan ate te alasan nakai mungkin alasan na ya arkiteken ido lah, hutang lah, rasi dewan nah. Tapi ibas pasenda, kita igambarkan ketedahan ATE erpalaskan kini teken, erpalaskan pengatakan bujur man Tuhan. Gelah alu bage, ketedahan ateta, mesikal ateta, jumpa ras teman-teman, jumpa ras ICP. Terlebih, jumpa ibas persadaan, persekutuan, ras dibata, radukan teman-teman kerinana. Harus erpalaskan kini tekan. Kekelengan ni Tuhan si jadi inti idah kami. Ibas hubungan kesikal, hubungan metedah ate, jumpa rasi debanna, hubungan ta sadar rasi debanna. Kerinana harus erpalaskan bagi rikutkan kata dibata. Ibas ayat 10:2 na ikatakan Paulus ipersingetina keman bata. Maka mesikal ateta jumpa enda harus jelas tujunna mekap gelah sapih-sapih kita kerinana banci encidahkan kini tekenta jana arah kini tekenta kita encidahkan maka kita empengasup kala mungkin kote mereken pergegeh mereken karena semangat rasi deban si debanna. Jadi ketedahan ateta guna jumpa harus nggambarkan maka lid kerincuhan ateta guna empegegehi teman. Bagepe dirita jumpa kita ras kalak si deban gelah banci kape kita ipegegehi teman. Jadi hubungan sosial, hubungan kinirsadan, hubungan jumpa subuk ras dibata, ras manusia kerinana. Kerinana adinina Paulus ibas ayat 10:2 dai ngatakan caman banta gelah lid kesempatan gelah saling empegegehi kita sada rasi debanna. Jadi kekelengan di Tuhan tentuna mesikal kita jumpa ras teman ras keluarga terlebih pe mesikal jumpa kita resada ibas persadan
ras dibata bagi pe teman-teman kerinana ibas ada kebaktin, perpulungan, ras koinonia. Tentuna kerinana arkiteken situasi ta genwari, rikutkan perkembangan teknologi si genwari enda. Laban cilang memang kita sementara enda. Nambari kini tedehan ateta arah media teknologi informasi. Ya tentunya lit bedana. Tapi si mahulina genduari gelah banci kita pe pulah ibas tantangan si sangana sialakan kita. Janah kata dibata sekalienda manbanta hubungan Roma sadayat 8:10 abas gambaran hubungan antara Paulus ras ketedahan Athena nang dangi perpulungan Roma bagai pe ketedahan perpulungan Roma nang dangi kehadiran Paulus. Ketedahan kerinana erpalaskan gelah banci kita kerinana saling mempegegehi. Bagi kapi kita kerinana lit ketedahan ateta guna jumpa tapi kerina erpalaskan guna banci kita saling begegehi. Bagendam kata dibata manbanta, marilah mesikal kita jumpa ibas kesikal kini teken mandibata bagepe gelah banci kita begegehi sadara sidebana terlebih ibas paksa enda. Pakaikan kai si banci si pakaikan salah sadana emokap teknologi informasi media, handphone, ras internet, ras debana, si pakaikan guna nambari kini tedahan ateta, erdibata, bagepe guna pegegehi teman-teman ta. Amin. Kekalangan ni Tuhan, tentunya masuk ke kita kubas diskusi, lit dua diskusi ta ibas Pak Senda, si pemena nina, turikanlah kelebihanna di kuni kita banci jumpa, langsung ras kalak sedeban bagi keluarga dibandingkan arah HP saja, handphone saja. Ya tentunya lit perbedaan. Bagi kita ketep pangan, cecap pangan, tentunya adi pangan adi itatap entah behnaring ate yakap. Jadi terjeng itatap gua penta behateta ban sikap sajikan. Tapi lenga tentu banci kenca si cecap lenga tentu kena sirana, kena cinana, kena kasantanna rasidebanna. Jadi perjumpaan arah media HP rasidebanna ya banci nambari ketedahan ateta tapi lenga tentu mereken makna yang lebih baik. Ya tentunya jumpa langsung si lebih nanam nape bagi pangandai mungkin pertabah nape baci ketu rasi debana. Jadi tentunya beda. Emia nomor sada. Nomor dua, ugange penggejapan ta aditupung lit perbebenta entah misalna lit si sakit anggota keluarga anta isempatkan teman tareh dahi kita. Ya, tentunya adi sangana kita sakit entah ibas perbeben reh teman tandahi kita tentunya adi aku secara pribadi lebih yang meriah kalnya kuakap sebab adi ibas perbeben dai ku gejapkan banci jadina dungna la kepeken perbeben ku ngenca atau ya ibas pinakit dai adi reh teman dahi aku tentunya banci beturah semangat si baru guna tetap menjaga kebugaran daging lah lebih sehatna. Ya, endam kuakap bahan diskusi inta, janah endam bahan PJJ inta ibas mingguena, gelah tetap kita ertedah ate jumpa ras Tuhan, bagi peras temanta, ula lupa, tetap kita ertedah ate ibas kini teken mandi bata. Janah pakaikan silitna, guna nambari ketedahan ateta. Terpuji gelar Tuhan, ibas krina kegeluhenta. Amin. Mari ras kita ertoto kita. Bujur Tuhan katandu jadi gegeh kami, sampati kami, guna make kenca ibas gedang-gedang kegeluhan kami. Kelangkan Kristus Yesus kami ertoto. Amin.